Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ule voin hi ogas ni somni paruk sang ni somni pani ani a ole Russia le Ukraine in do na meka thu thar hriat nuam lo tak mai oma kan channel pakhata kan puanta kang khan Donetsk area Donetsk khopuya tranga km za somni panga a hla Chaplin khopuya rail station le a chevel Russia lam chuan an ka pani kha Ukraine lam chuan poi sei lo mi somni panga an thi ni in an soya kha be pui thlak na khan Russia chuan Iskander missile le X-22 missile an manga khang missile te kha engang chia thok na nge an ni ani phung tuntruma chuan kan bel chiang dona ma se chu mi ma chuan Ukraine in do na thil thleng then khat te kan puang ma salok dona ni Ukraine hian Russia chet na lo ma chon topa lo in ven top chuan omzia anei thui lo ti an hria hei wang hian Russia ram chunga ral thuam an chek na mun te supply an thiar na te an beilet veta a Belgorod le Crimea lam an beya Crimea khopui Sevastopol Russian military base te po Ukraine thi children ten han beya Russia point har satna an to pha le ani heti lai hian Ukraine rambung pakhat Kherson chu Russia an lak tak la le turin Ukraine sipai te chuan be puan thlak thina mase an la let hlei thei tlat lova Kherson lu na leile Russia sipai mamo thiar lu na Antonivki le an bom chhechung po in Kherson chu an la la thei tamai lo mase Ukraine hian Kherson hi chan hlen an tum lo ni in alanga Kherson oblast a communication le logistic hub te an ti chhele tanual mai Ukraine Operational Command South chuan Russia sipai somni an that di an soya armor vehicle pani an ti chhebok ni in an soi Kherson oblast a Dutchani ya Russian 98 Guard Airborne Division Communication Center le Novovo Crescent a ral thuam dana mun an ti chhebok ni in an soi ani heti lai hian Europe a nuclear plant lian ber Zaporizhia nuclear plant lak tuma in be na chu ala thleng renga Russia media te chuan Zaporizhia nuclear plant bula ramngo akang na sa hle ni in an soi Russian state media RIA Novosti chuan tual chung occupational authority te soi aron tar langa power plant bula ramngo na sa takina kang ni in a soya hei hi nuclear plant tan po thil lo tak thlen thei ani Ukraine hian Karkal ta chung khan Russian ammunition depot pasari anti chiani in an soya Ukraine khochak lam military command thu puang tu Natalia Hemuniak chuan Russian ral thuam sila mudana Russian ammunition hun bei chu Ukraine in an ngai poimo berani thu soin kar top lama hian hun tam jok an bei don thu a soi Ukraine sipai te chuan Russia depot Chornobyvka te Blahodatny te le Staritsky ami te an kap rem to bokani US chuan Ukraine a force deportation filtration camp te data la khom na atan dollar makta duai kwa han pedon Russia le Ukraine in do na a Russia chet na an poi khoina fin fia tura khol khom tu zirchiang tu conflicts observatory hub chuan August ni somni panga khan report an ti chuaka hei hian Ukraine rama norlui le filtration camp omte fin fia in information an pe chuak open source information le remote sensing data mangin zirchiang tu te chuan Donetsk oblast le a chevela chaupo hian filtration system omna mun somni pakhat zet an hu chuak ni in an soya hetiang thil sual le poi khoina thlengte document te hriat chhuwa belzel na tura pui turin US Department of State in athlop hap hian US Department of State atangin dollar makta duai kwa zet an dong don ani hemi chungchanga hian Moscow chuan thu chu an ron siam ve ngal zata Ukraine in do na kai hnoya hian filtration camp Russia in an siam thlo ang le Russia chu rong taka che anga pu na chu US dot vai virani anti US State Department chuan DPR a filtration camp chungchanga thudik lowa the dar chhun zom zel ni in Russia chuan a soya chu baga LPR a zirna in damdoilam institution le culture facility ti chiatna Russian Federation Armed Force te aninrol ni a US lamin an pu chu Russia chuan a phaviau thung hei hi Russian Special Military Operation ti mingchiat tumna fake mayani ti in US Russia Embassy Press Service chuan thu chua siamin an tarlang ole thu puilama lu don toila tuna kan chei ho tur chu indona lam ai ma in Donetsk Chaplin rail station a Ukraine sipai mun ma Russia an ka na an man
Iskander ballistic missile le X-22 cruise missile te hi eng anga lo nge an ni kan bel chiang don ani. Iskander surface to surface missile hei hi mel maram chunga atla ani chuan poya khoina sa ve khopang khomola tanga khomola mel ma ka na missile lian thaleng long tak mai ani a amang tu ten indona na an thlan mel malam ta na thlan hau si lovani motora phurkuala du na la ya ka chua thor thei chi khani in maseral hla tak ka na chi ni lem lova short range ballistic missile an ti reng bokani Russia hian hetiang Iskander system hi za somthum paruk velan nei mek ni in source chuan atar lang hei hi Ukraine lam hian an hlo ber te zinga mi ani a phurtu hetiang taka hian missile pahni aka chua thaya minute som paruk dana akap chok thei warhead arrow chi hrang an mang thaya standard atanga high explosive te cluster atanga bunker busting anti lei hnuai tombu khor chiat na warhead thlengina kap chok thei ani Ukraine air defense tan he Iskander hi lo ka thla ka ol ai vak don lova tunin dona hian Iskander hi Russia hian an mang tam lutuk lova an man chuna chuan chiat na athlen tam thin khop mai Russia chuan Iskander ballistic missile manga indo ma khan Ukraine ram ria Russia ral thuam chop kan ron tar lan jinga khan he Iskander ballistic missile po hi kan ron telani ka athok na dup viau mai hun hla kap chi ni lo ma se hun nai le lai hol short and medium ballistic missile ani toka yu missile Russia nan hlui hlon hnuwa he Iskander hi Russia hian an chaibol chhota ni in an soya Ukraine lam chuan an ral thuam le sipai bungrua silai mu le mamo dang che khol na hmun chu Iskander missile mangin Russia chuan a kap chhia ni in an puanga he Iskander missile hi Luhansk munate Vinnytsia le Donetsk region na Ukraine hun ma ka nan an lo mang to ani Ukraine air defense tan he Iskander hi lo ka thla ka harsa hle ni in alanga tun thleng hian an ka thla khriat tur ala omlo missile ka chuate hi supersonic tha wing chuak vek ni in radar la chuan a mu hlei thei tlat lova he missile hi kg sang thum zariat laya rit ni in a sei zong po fit som ni pali zetani alaya holtlang adai meter hi fit thum laya lian ani he missile hian bom chi hrang a pai pon thaya bom narana pai pon thei la in thermonuclear weapon an ti chu apai thei boka kg zali somria ta tanga zasari inkar thermonuclear hi apai thei tin high explosive fragmentation te submunition te penetration te fuel air explosive le EMP te po apai pon thei chewani single stage solid propellant manganor kal ni in km zali atanga zanga vel lai upgrade nu hian aka phaka mek panga point pakwa la ya chakina wing thaya chu darkar khata km sang sari jan hi somriat panga point pathum pani ani chu tianga ni chuan hypersonic speed in a wing thei ti na ni chu accuracy hi meter nga atanga meter sari ani a chumi omzia chu a target hi meter nga atanga meter sari chhunga akap fu chat ti na ni riat ve mai maya tuna indona hian Russia hian cruise missile an man na sat caliber missile accuracy ka meter thum mani a meter thum bial chhunga target akap fu chat heti lai hian India missile Russia ne na tang duna an siam BrahMos missile ro khovela missile ka dik ber polani a target meter khat bial chhunga akap fu chata a target a thel lo ti na ni chu ole Ukraine hun ma engimo zat ka nana an man to X-22 hi kan hrelar lo le han bel chiang ve lokila hetiang missile hi cruise missile chi khat ni in sang khat zakwa som sari bor chawa an siam chua dei to khani in upgrade an kalpui reng thung indo thlona atanga ka chua thayani a Russia TU indo thlona ho hian an phur thei deuh veka alaya holtlang hi 0.9 meter ni in a sei zong po meter som pakhat point paruk panga ani a chi hrang siam chua to ni in kg sanga za sari atanga kg sang rukin kar an ni hloma bom kg zakwa atanga zakwa somnga arita pai pon thei van sang km som ni panhi thlenga a in vor chho thaya hun hla tak kap chi ni lo ma se km za somli atanga km zaruk thlenga kap pha ka darkar khata km sangli a thleng manani X-22 missile hian nuclear charge omlo po in longlian tak kap che thaya test na chuan tuipui lama target ka ani in X-22 hian a target long chu ati chene viau hei hian aircraft carrier remo cruiser remo te po an nun na ti top sak thei ti na ni chu
take off speed second khata meter zariat ani a leilong ka pin puak ta se meter somni pahni azawa khor chevek don ti nani he missile hi thlona atanga boru ka mel maka nante leilam ka nante indolong ka nante athatak zeta a warhead hi high explosive cumulative le special ammunition apai pon thei bok ole kha zong khani ta se inshret na pun pha nge kan bai sei